ole tun chum chu awa han mak cheng ngai vile ti in bulin chan phot mai tiang kan ram Indian actress larle hlotling berpol Kareena Kapoor chuan pumin July ni kwa khan arai laya hun mandan a chalam hoi zong le a struggle dan a experience zong zia chhuan le khabu ati chhuak veroi maya hele khabu ati chhuak ma chang dei to hian social media shanga ati chhuak tur thu alo soilok diam to wangin Chhakchhuak fe atlang zar hun a ngak tak mek antam hlia nima sela July ni kwa chule khabu antlang zar che mai chule Mumbai kan Christian pui intel khom te chuan Kareena Kapoor khanin ale khabuti chwa tai tela chuan Christian te hmuhsitna le dirana rong kai amang te puin anril runa lungoi thengak lo chuan police ne na complain an thelu ta ngal mi maya hemi chungchanga Mumbai kan Christian pui te an lungoi thengang lo na chanle police a complain hial an thelu na chan chu ale khabutai tela man Kareena Kapoor khan pregnancy bible ti a man kher wang hi ni a ei hi kan Christian puiten an chan chana chuan kan le khabu thiang hlim bible ti hi a ming tele a chunga thom zong hi pathian thu pek le pathian tho khum ania he kan bible ti ming ringot po hi Christian te tan chuan thumal thiang hlim yam thu tho nan le til haulam mai soina na kan man thian lo tlukania chutakara he hindu nu Christian in le chu soilo pasala nei nu po a pasal Muslim sa khwa tangyal po wandu lo tu hian kan le khabu thiang hlim Bible ming hi ti bor bang ani a rai lai experience be chana he le khabu hi chwa ani wang hian title dang my pregnancy experience ti te ponemo war dang man tur ta ma ni ma sela he kan le khabu thiang hlim Bible ti kher an man tla ta wang hian kan Christian le khabu thiang hlim Bible hi engte waka angai lo wangle word pa ngai ve maya angai wanga mangani ti in IPC section san hi somkwa pangana e be chanin tumlok reng wanga midang chiat na tur zong le midang sa khoza palo na le hmuhsitna rong kai thil tia puin complain an thelut me maya amai ro chu Christian te ti amoya an shat chalo wange ni don ni complain hi thelut ma se FIR ero an la thelu sakdu chalawa nima sela mi chungchanga hian Kareena Kapoor ero hi chuan an complain hi engte huwa angai saklo ni ngei turani in thiam lo na tawngkam voi khat ma a Chhakchhuak du chuang lawani heti lai hian ale khabu he word my pregnancy bible ti an man kher wang hian kan Christian pui te danga om lungoi thengang lo te chuan YouTube le social media shanga ani rai lai chanchin le khabu chwa ve maya kan le khabu thiang hlim pathian thok khum Bible ti word an mangkher hi chu ta kho in za palo na cha ni tin an lung oilo na hi an tlang au puina sa hlia heta cha hian magda umai pakhat chumo hetenga kan Christian puiten an lung oi thengang lo na thu an tlang au puina comments tamzo ka chuan a Hindu puiten ngei puin hetiang de chu sa kho in za palo na cha ni Christian ten complain in thelu thi a om ngoi FIR thelu ngal lo ro henu hi ache over ma chena ni tia comments tu anom nuk baka mi then khat chuan Bible ti word manga social na chau adong hi alawanai khop mai kan Muslim te le khabu thiang hlim be chanin my pregnancy quarantine mangat se chu thaddu tu anom nge yang apasal ne na chang ngei po in ante mi mai ni engpo ni se henu Kareena Kapoor tun ma chanchin le engwanga tun hwa bidang poi soi chau ngat mai nge ni thil ni om theilang te chu in jingle ta tak mai la Kareena Kapoor khan hi kumsang khazakwa somrat September ni somni pakhat khan Indian actor Randhir Kapoor le Babita te fanuno pangjok ni turin Bombay tuna Mumbai ni ta khwan alo pianga unaw hi panhi chani in a uzok hi Kareena Kapoor hero number 1 movie hit tak mai ron chang zai tu khania anu le pa te hi Hindu kulmuk taka chang ron chor chhuak ani wang hian Kareena Kapoor te unaw po hian no bangte ani chang rengin sa khodang thil reng an nim nai ei ngai lawa Kareena Kapoor hi atlai rol lai chang reng hian tlerol mel thale piannal ani baka mai che injing tok thokhat ve tak ani nge yang mi te chuan har sa takin Hindi serial at chang chawin zoi muangin Bollywood film industry an lo chil chin ani nga ya ani ero hi chu
a movie chan na tura offer a hmuhna masaber po kumsang ni kuma India rampum deng chhuak rak khopa film hmuhnam zet mai kahona piari he a shithi crossan na changdun turati ani ngal mau maya ni ni thum vel shooting an nei hnu chuan chu movie kahona piari he chan chu paita tlat lo maya chopchel de umai an ban san tak thoda wang chuan an director chuan chu movie chang tur chu zong chopchel ngal chuk chukin mai chemel thale ngai no bai chek mai Amisha Patil Khan ne so zet mayin Sonia Saxena role kha aron chan chun zom ta khan ya hetia an ban san tak no hian chu movie a pailo san tak kahona piari he an han release cha mai chu amaka makin aron hit na samaya an budget veibel che som ani lain an mu chhuai ro veibel che som riat apel dei thungani kha movie kha India ram mai chau ni lo khovel mun sang sang om te chuan an ngai lu in choimona sang sang award ro pui tak tak za pahni ngot mai an don pha khati hun lai khan kha movie kahona piari he in award an don turu kha khovel pu mathil la thleng ngai mi alo ani wangin kumsang ni pahni khan world record siam tu ni na hlan ani ta hiala kha movie a achang tu nu ni tura atir te changa an lo don lok Kareena Kapoorin aban san leilok tak dei nuwa hetiang khopa an ron hit tak si wang hian khata chang dei to khan Kareena Kapoor hinui zat tu le mi cha paulu tuk le mani thudu lu tuk ti in mitam tak ngai ron alo hlo chau dei to a nima sela a mel tha in apian nal baka acting lamalo ne so tu ru buk nen movie sang sang refugee mujhe kuch kehna hai yaden kabhi khushi kabhi gam mujhe dosti karonge talash The Three Idiots Bodyguards te baka movie hit tak tak ka ne so zet mayin alo chang to thina ani na taka chuan Kareena Kapoor hi film a chang thiam satle ani mai lawa a film chan to na reng reng a hit nge nge do zia thina wang hian India rama actress lo sang ber aron ni chhota dor maya Bollywood film industry an na hi chuan amang em a hlo thling hi an lo om ngai lo ti thei hial ron ni chawin Bollywood queen ti hiala ko ani chhotak no hian midang poi soi zonga tawngkam uchwak tak tak man aron ching chhota zeu zeu maya ama poi soi ngai mi alo Bipasha Basu avun rong han ema wanga zote dum kalibility ya media ma an kaungote Priyanka Chopra English accent nizat siamna na an man sakher tele apasal fanu Sari Ali Khan le Sushant Singh te inkara mangai na omni oma lan la ya Sushant Singh du lo zonga ngai omzet maya tawngkam an cha chwa awang te khan Indian mi puitam tak chuan paidai thengang lavin ngai tu le hotu aron nga chhauta hlia ni e midang soisel hi chu mishing nuna betlat mishing zia ania nima sela Kareena Kapoorin midang a soisel te reng reng hi chu an diglo na ni oma shat a soi chwa saklam ni lavin a it sik zong te tawngkam hmuhsitna ti chiang lu tuk a man khuma athu soi wanga no thinjim ani poin thate tia ngai dam dil tamai lo chuan a ai tawngkam na zet mayin atile ta shep mai thina ni hetiang hi amizia aron ni chhota ka wang hian tuna arailai experience le khabu a chwa mai po ama sa khwani mi alo Christian te le khabu thiang hlim My Pregnancy Bible ti an mangkher po hi atir te changin Christian ten an hodon ti a shelok veka nima sel a chapawlu ata wangle Christian te Bible hi le khabu satli amai ni ti lantirna na man lui atum tlat wangani antimo maya he ale khabu title man wang hian social media sang sanga in nial na turu chek le a engpo ni se Muslim le Hindu te zinga athil ti dan hi ten om ti tu le om lo ti tu tam tak anom lain kan Christian pui ama ngai sang tu then khate ro chuan a ho e mai a rai la ya a experience ro pui takha Bible nen te khinin Bible ngai san wangin alo mang ve mai lom ti in thil om lo takani lo ti pol an om ve nuk thawa ni e mimal ngai dan chu mimal ngai dan ani a nang kan Christian pui tam tak te ri runat na le Kareena Kapoor Khan chunga complain hial an thelut hi omi ti ve rengem comment section lama ilo soi ve don ya